Adin ka jingmi jongki khubor halor ka jingkran kentho yau Dr. Jemino Mautho ubadeu General Secretary jongka parti UDP ubelongru ha ka jokopor UMLA barim jongka nong tmai constituency halor ka jingkran jongu ha ka baide bat ka jingbom biang kirukom sam boarding electric hapo ka jala. Hakaba nakaliang jongki nongkit kam jongka seng NPP Youth lengba jong presiden kilakan tho yau neo nong yalam nakaseng UDP. Shushu nakaliang jong ba sumar langswer ubadeu presiden jong ke UDP Youth Riboy district habakran hakilat pathai kubor ban jubab halor kerjingkren jong teu nong yalam nakaseng NPP ulaong bau nong yalam jong kaseng UDP Dr. Jemino Mautho ude banyo ya kejingyero namar ukarni ka banta ka badai tame kabolong kejingmantoy ya kipajba babon. Nakaliang jong neo nong yalam nakaseng UDP ula boru da kejingkeli persya yau presiden jong ke NPP Youth hak baide bat ka one time settlement scheme bahato katno teli ki longyeng baduk bat ki middle class family kila yo jingmantoy nedai tanggi industrial area badi company bayo jingmantoy. Hani kapor nakaliang ka UDP Youth Riboy district ni wan hone penremjur ya ka jingkren jong presiden ka NPP Youth balakan tho ya ba Dr. Jemino Mautho ibon General Secretary jong party ba kejingle kejongi kedai kejing wa kade ke politics ba kaladan ka arpulai mo remi ko abon ngepi mana kan ka party UDP Riboy district Youth ka ai khuble ka pang ya Dr. Jemino Mautho ibadan sisa ka jingle kle ibala kren ha kan ka por habeli ka jingle ka bai kandu ha ka jalahi bora goi bar kham tom habeli bar ki khon sama bar ki hebred ki badan hapre ka exam ki keno ba Dr. Jemino Mautho ile politics se kania ba ikwa mileage namda election ka banwan hre ko apno ngepi kamde kumta I kren namar ka UDP hi ka yen namda upai ba te mai ko general secretary jam ka party idan ka jingle kle namda ki khon sama ki badan hapre ka exam ki hebred ki badan hapre ka exam baru kidu ki exam ki bandangwan na kuma pite ka matre ka class 12 bakwi ki exam sanor ka hakmut te haba kala mi ka khubor na kala kan ko ka ba ai ha press release mo kala ai press release bahkan clip no ya kala lana ka sarkar mengelia kamla bansiu ya ka bai ya ki belai ki basa mo ba ka de bansiu kan ko te kumda kum ulayam ba hakli do udan ka jingi kle te uhap bankren ke ne ka party ba uhap kan bankren yo minister concern mo ba idi berne habedi bakane ba ada una kidai ke mention mo yang kata profilio na I ban Aisyah ki wi pat kun ki minister ki bala ban le te hre gini ki Youth ki alam bakla da ba ki keno ba Dr. Jemino Mautho ile politics ya kali hre ni kwa ban wi lara ni phai kenya ngi I ba ki yo sibun ki skim bedu ki ye bedu ki beyo ya kali kala bedu hre kata pinle samang ki longi pinyaki ba kapai belat ngata tagi pho haja but bun ki yen klasa online mo nangka kawi kenya ka bang kwa ban kan gro habi de ba ka one time settlement scheme ka ba ka sarkar ka pili te hatu nga kwa ban kini na kini presiden jong kai NPP Youth ka ba yalam hakmat ya ka sarkar lemba James kumu minister concern ka nutli ki longi bedok ki beyo ne ka jingkar ku le hatu yo tangki industries ne tangki ki bedang industrial area ne ki yo jimun thoi ki ba habon seo ki crore tangka ya kini ki ko ba ki belai andre ki lakpat ya kini dakata ka one time settlement hatu ki bedok ki basuk ki yo ne kini ki jimun thoi ba ko ban bu jigli kanam mut na preng ki ra sino hasatlak kemelia ba khantam hari bhoi lojong ko ban ki tep safar gani ka one time settlement scheme kabala banyarat ki longi bedok baru aku akan keli lebih kanu keli kilo yang kita jawab ini ke one time settlement scheme kiye baduk ini keren kiye uspa nama ki scheme ki buat belum sih ke jingdo jumun toy kalau baduk jiwa jumun toy baru uspa telaga pimpai mentai gini ki meter ki smart meter like man the review filap bagi poi ki 1,000 ki 1,000 ki bai belai bon ki bela online bon ki bela duk telaga online aku kami ke por belum exam kai ka banjang ya ka future jangi khun samla jangi kai ka future ki habret jangi bas sa khndia ro ko bane thu ya phia kene kanti ni badan khun red hangi ni I mod down school badan ka promotion exam nadu nursery KG class 1 class 2 hadu class 5 bapi kini school nadu step no biji kla school pra biji kla poisa school kla 1 5 lai biji
nonta on lawan ba jaga bikin res kikmi pa apa ki krekot nama pe Hindu beji sering lalip lai kadon ka kani ka jing pelit ya kalai te katu ki kena jaga bikin yo ban res kimyo kila syuk krekot kakta yo kakot kakya jong ki khelu baka kuat ini presiden jaga ini yubing badai show sama baru ngat ya kani ke jing sisa kalau ne em kunta kakta ne ni kena re Henry bancu kena tang banyakan menurut bancu kena ye Dr. Jemino ba ya politics kalau kabumla ban priang e komta Ribhoi district yubing kajian langga ba kersha ne jingkren jong Dr. Jemino ba kan ai kakti ke dia kakti kamon ha ka beli ba jing ya deti ke jogi ha ka no ka dia no ba kata ka dei ka wei ka kam ka kong san de ba ka UDP yubing kwa ba no ba ni ai ku me ke pangin Dr. Jemino ba shem ya ka lenti lamba ka jing selok lang ki ba halo ban le ya ka kam bandawa ya ka ba ka ko ba ru ya pi ba hakani ka pon nadu ka sini bang lami kini ka kubur lembai jemno ka load shedding ka duna kam dalam jiwo hande hakini ki brai balada load shedding do license hausin haka sismi kidang ki load shedding license hausin dan sa jing lebla tekat ne mata ka duna bat kalori ilu ka basotna bat ngaya ro ya i bat nakal yang parti hi brokoi kaya ro ya Dr. Jemno Mautho daka bopuran ka UDP yubing yang minister concern Aku apa dong? Bah, penthai nam sheki badok. Nama rada penthai haka industrial area kita shibun ki balak di jingse ki balak. Ha industrial area lagi penthai hanti po bodha, lagi penthai hanti po umam kibun ki balak Tengah aku apa dong? Bah, jaga bantai untuk subsidi seki. Shime ki kau ki bakin so at least 80%. Mau pelajak tang 20% ke subsidies. Kenapa bakal ke jingkerku ya ki badok pat ki basa belak bonge. Kan jawab lo ke kata ka ka kam ko ka ban nakal yang ka parti ka kwa ban ong ban ajing so minister concern ba le ya kata ka kam ke bakal lo ka jingkir ku ki badok ki basok haka state nama ka jingkir ko bangat nama mentang dan kam lo dia kalah dan ke jingkir bangat ka pendu jingkermen ya ki babul ba ngingim dan lacho ban khai sedien ru kendan ban le chakmat la ni sakut april ladang ni leplat te kata ka dei ka we ki jingke te basa ka we ro pa lo pi la nging ke ma baro mentang ni online classes samparo kikam kata begitu berpulis apa rendah ka jing leplat jaga jimbong ala tentu ka ye kin nai kin yo ban charge ki mobile jungi ba kumno pat kin le kata ka online study kumno kin thoi ki exam ha ki online haba online ban charge bane te ka kata ni kilong yang ki badok ken ki bapi ki bajinja ba ki kishnong khantam ki babul mila pun kita kishnong ki basha online ki dong ki ye ki basha online ju ba kene ka dei ka we ka banta ka bakong san